Nazioartekotze prozesurako Frantzia merkatu aproposa da euskal enpresentzat. Besteak beste, hurbiltasun geografikoa nabarmena delako, inbertsio planen bitartez herrialdearen berrindustrializazioa sustatzen ari direlako, eta Europar Batasunako bigarren ekonomia izanik, merkatu tamaina esanguratsua daukalako. Helmuga esportatzaile nagusia azken hamarkadan, Frantziako merkatua erakargarria da oso, eta Euskadik posizionamendu bikaina dauka bertan pisua irabazten jarraitzeko. Existen varios sectores estratégicos que presentan grandes oportunidades. Destacamos el sector aeronáutico, donde Francia es el segundo exportador de productos aeronáuticos a nivel mundial. El sector de la energía verde, donde se están realizando importantes inversiones que apoyan la transición ecológica del país. Y por último, el sector de la biosalud, uno de los sectores que prioriza el país en su plan Francia 2030.